Tala fa kitala dot cvm de ponei au ka sawil makitsona. Aba to foki fa tala fa ngfana tsuwal ko ne no mai kitala ilungai tenetsi. Mate ponei ka fakalongolongo tawa kitala kilungai ta ko konga te la lei mata maliki akonga nautsi te tsimuolo oilo tawa nuk fetau pena fa ministala. Atamaliki ako nga nauti primary school na atilia ka daw may nangay tulanga puy met masakit piste ne the COVID-19. Ta ako ngan fato ka ne matangalwe nga to la late tayo ne ito fal ka pule bayaku. Tene te meste tello kom te kato toanga. Atamaliki may wasa nga kato ni mga popo iti tayo o fakalongolongog ifakamatala nga mafakamay na nga may ti office sa to la lay. Te fakamumu nga to polo kalamete ne kaya atilia ka tilo atamaliki ti puy nga lato may ti masakit ne. Ilungay si awareness fa kiloa ilungay te masakit na ite coronavirus. Te ane fakatawa kila ni mato ke mai mato wo fai pati tamariki akonga I awala kola ma fai pui ila to te awala ipisi te masaki mo ne afo kia fakasinga masaki te coronavirus ka fai pela ko maua ne koi tulanga kese tamariki ne. Ipatia chone me te polokolame tene I whakakotolo whakaputuputo nga mutino ke lasi te mai nga whakatau ki te pui nga mai te masakit pisi tene ki te COVID-19. Mato ayo ko fokilo ke pena foki munisiko nga kakola maupopo sali ya tino eisem to polokalame mto palani ayo ko fokilo ye ko te faita milone mato ko Richmond mato primary school kautsi ko mafayo mato olo tulanga te level tela ilunga. Te pole fai ako nga nautsi ne fai mai me kokolo te au nga te polokolame tene me matea ni te lasi ki te mai nga tamaliki itulanga ko la ko tau fai ni lato e pui lato mai te masaki. O te la singa lau te information e deliver mai e maina ko maina. Ka jai ma fai de recap fogi ne fai ako ngai lo te lo to fale ako nga. Ma fai ko lo atu nei. Pa ke matai maina ka tamaliki. At polokalame ka mata mai te iwa ka ne o te sefulu. Ai mai tafalo te polokalame nei te matangalo nga te la le ni whakanga fogi ni lato te mapopo nga nei au ka ko tamaliki te fulu nga nifo. Ke yoko fogi lo ki te tausinga te la le o nifo. Te pule whai ako nga nauti whakamalo si ki mātua, ki whakatau sao ni lato I ako ko ngā tamaliki mai sei tūlanga o te longa, I teimi a whai ngā mea mo aso mai mua. Te mese te logo matala te .tv. Te timu a whea ye tino ngā lue mai te matangalue ngā whakatūtū, mo te matangalue ngā te niwale mene, ne o loatu ki nuku whetau o nono ki tūlanga o te awa o te whenua. Li poti whai mai me te timu, e o nono me pe whe te ngā lue ngā tau o whai, wha moenga ki ngā lue tasim te whenua ki lungai te kilonga ki te whainga o te ngā luenga ki te toe ke linga o te one I loto I te awa. Le kai mai te PWD e whanau nono ki lungai te tūlanga o te awa. Te pe whai te lasi o te ngā luenga ta e whai e. E ai whuki nono whuki lunga ki se konga I lungai te motu o sāwawe me te white konga ma whai o tuku ia I aone. Wala ka ke lingi na mai te ka ke lingi na mai te awa. Ako sui wala mai te environment, kai awhi moeli alitake mo hilitanga. Lato wane yalo nono ki lunga I so se pokotianga tae mawhai o mafua ki lunga I te environment, mai lunga I dea, I lunga te project. Te ngā luenga tēnei se tasi o ngā suenga te malo, e fsosoni ye ki te kelinga whakalei te awa nuk whetau. Ke whai ngōwhia ye te oloa ka o pōti ki utai te wafu. A te pokotianga tā ki lunga I te awa, ne? Pamse meno ni pokotianga mai ana mua, nana te pokonga tā te matanga te tisitino, ko tai whakalasi nei a te pokotianga tā ki lunga te tanumeanga tā te awa ni te neone, ne? Rai kōtiro ni kāmata mai lunga ia, mai mua o te matanga. Te timu e whakamoemoe me ka oti te ilolonga lātou, kua waka ie te li pōti ki lungai te komiti lasi, te la ka onono ki te whakatau nunga te ngā luenga tēnei. Te team tēnei nono ki lungai I lungai te project tēnei te awa, I awhi te kau mai te Ministry of Finance, te kau mai te Central Procurement Unit, te kau mai te PWD, te Environment, te kau mai te Malo Whenua, whakatasi mo mātou I whanei rote te office a te India mo. Te whāpataputa o ngā te fuafuanga mteo la leo ka ainga ko te tuwha, ko ngā lue nei ki te whakaukokonga na ngā lue ngā ki whenua I tu atu o whanafuti. I te waitau nei, eisi se timu e lua, ne olo atu ki whenua I te ko ngā loto o whai ngā luenga. Ne whai mai te pule o te whāpataputonga, me ne malanga masani lo lato un whātoka mtausanga nei. O te malanga nei, se malanga I olo
o fai a service ko ni masa ni fai ni tu fai na clinic kai olo na la o whakaoko a services ko na ki Out Islands. Mutta whakamoe nga me a population na tātou i te Out Islands se masani o ko malosi i me te foli ki te mnoanga ke o ki lunga i service pene o lai find it to fight. A kau malanga ko nei e tase whanuk vai tupu, kai tase kinuk whetau. Mo te whamoe nga ke mawhai o whai a konga ki lunga loi tūlanga tau whofuanga o ka inga. Tāketi malosi ro nei te o outreaches ko nei, ko clinical services ne. Ai a fia ilo te clinical services, ko service ki lunga i me tau whofuanga o ka inga ne. Tēnā winga service, whakawhanoanga ki lunga i tau awanga no whakainga nei, ko te meke mawhai o whakalonglong i whakamtalatalanga, whakaingoa ne lātou te counselling ne, mai lunga i nēsi ko nei, ki te benefiti i mo te hanga o te mengo te whawhanga kainga. O naka te waitau nei o te masaki piste nei, ne mawhai o tupuakan ma whawhaunga ki whawhuanga ki lunga i palaninga o te kāinga. Ai te waitau i minei, ati te whakamoemoenga ke ati tātāwhi te whanawhanau. I o pēnā whakilong te benefit te whanawhanau o the other mean the family planning. I the general o langa o agino ne. Nā o mawhai e offer services kona family planning ke rātou. I mea longa i māsani o offer kona i te clinic. O nā alamo ne si ne suki, mawhai o i se ne suki. Ne implants kai mawhai o pui e se whawhine ki nunga i se tolu tau sanga, i se 5 tau sanga. Suki ko lai pui ke ia whawhine moa e whai tama i roto i se tolu māsina. Ia munisi products anga whaki ia tūlanga o condoms kai mawhai ki whakanonga o pui ke moa e maua se whai tama ne stau awanga. So tēnā o family planning. Waitai minei sa wanoanga ngali foki ki tino i whenua i tua o whail tō wasinga, ki tūlanga masaki pisi. Wha moe ngat whapataptonga, ki toi whasako atua te malanga whai a konga ko nei ki nis whenua tūwalu. Kai mo te toi tala, a ta maliki a konga te a konga kamata ko te Suesue Memorial Preschool, ne whamanatu ne lātou das whanau te tupu i taso nei. I te tai au nei, ne whail tau polokalame i mea tau loto, pēnā whukim whai ngā mea whakatūwalu. Tile sa te om te talamaea. I te vai aso katoa nei, a tamaliki ne tauloto ne lātou a whai ngā mea whakatūwalo. Mea nei ne polokalame katolo a te akonga ne whakatukanga e whakamailonga i te asa whanau te tupu, te lai māsani e whakamanatu i te asa whenua i te māsina nei. Te polokalame a mātou tēnei, te vai aso tēnei, e mātou me whakakoa ko whakatauloto ne mātou a tamaliki ki whai ngā mea i tūmuanga no whakatūwalo ne. Tā te ilo whakatasin tātou me te vai aso tēnei māwau, ko te whakamanatūnga ne te atu whenua tātou a te asa whanau o te tupu whawhine ne. Ala ona lako se ai ne polokalame kai masan sali tamari foli ki o ave ke labea ne lato pa mo pole ni mina ka fukunisi me ate malo ko la masan yo fai tane tau fai lo mato fa foli ngane mato ate te polokalame pena ke tauloto ne tamaliki me setasio tu mwanga no fa tuvale te la e tau ilo ane lato i fai na ate tato whakatūwalo ne. Te polokalame whakamanatu tēnei ne mawhauwhaungi na whakatasi ne mātua mo whai akonga o te akonga. Mo te whakamoemoenga ke whakamanatu ne tamaliki te asa tāua tēnei. Ne mawhauwhaungi na ne mātou whai akonga mo mātou mātua pēnā whai akonga. Me mawhai ne mātou tasolima tēnei o Facebook tō pāti, pēla me se pāti te asa whānau, ne? Se asa whānau. O nā la me ko te whakamatunga ni mātou te whānau o te tupu. Ia ko te pāti tēnei, ne whakatakalo ni mātou mātua ki mō se leni kai maua ni mātou, ia pēnā whikin whesosoa ni whai akonga, ne whakataka whakilo ni mātou mātua keke, mō vainga sweets, ne? Ko lai whia kei tamaliki, Whawhia ke i mdo tamaliki te ai, tas whānau o te tupu tēnei, whakamanatu ni mdo akonga i te as tēnei. Nisi polokalame o te asa whakamanatu tēnei a te akonga, au whia i te launi o tamaliki i te pasi.
li pōti e whai mai whai akonga mo mātua ne ngā lue whakatasi ki te whakatokanga te whale akonga mo mea kai mo kai a tamaliki. Ne whakasiaka ne te pule whai akonga o te Suesue Memorial Preschool me se ngata fuai te whakamanatu ne lātou te aswhanau te tupu ka ni whakaunga ne lātou te as tēnei ke whakasia whai whainga ko lai whai e ne lātou a tamaliki pēlā me ne malo sili o te aso. Tila sa te o mo tala o te .tv. Te whakaalonga māsani o te aso whānau o te tupu, i te tausanga nei ne whakasea ai o nako tūlanga o te masaki tēnei COVID-19. Te atu whenua e whakamanatu fua nei i te aso tēnei, ki te aso malolo i te aso ngā i te vai aso fōu. Ia, ko nā la tala o .tv mte awhiawhi nei, whaafitai mwhalongolongo mai, ke manu ia te pō, ka e tō whā.